O le HRPP lea lo maualuga na tagi o le faiga palota ua faaulu atu i le faamasinoga se faapopoga lenei mai a Deidre tautua. E 28 le aofai o tangi mo le faiga palota ua maea faaulu atu i le faamasinoga maualuga i le aso ananafi. Taʻua le tamaitaʻi ofisasili o le matagaluega o faamasinoga. O loo galue le tatou aofaigaluega e tau faamaopopo ona o le tulaga leiai e walaau uma lava tatou petitions ia i le aso lua i le aso fā leo me ia i luma o le tatou Supreme Court ia ona mauai leo nisi faatonuga le faamasinoga mo tapenaga. E se fulu whātangi le vaenga whaupu whaia le HRPP, o le isi se fulu o le vaenga whaupu whaia le whaatuatua i le atua Samoa watasi. Whapea aima tangi e lua o whaulu atua le tautua Samoa. E tu sa aima le Toleafoa whainga palota lua a fes fulu maleiva, o talo sanga i tatau na iai se whainga ma mata upu tāua, e tu sa aima Toleafoa le faamasinoga, ma e tatau na sainia el tangata talo sanga po o tangata talo sanga uma, pe aofai e sili atu ma le toʻatasi le tangata o loo tangi. Whaamanino mai fo ia wā ai. Ia a tele ia molimau, ia Aiono umi, ia ai iai fo i taime wa ai le faamasinoga le lei ona faatino ia faatautoga ma affidavit o loo mai e lagolago ai ia talosanga. Ia mawhai lava na whaanga e faamasinoga e aunoa ma le walaau o tangata. So e o lunga luenga lana le talia e wae uma tapena mātou avele titilo ele ia e fionga e faamasino ia ona ai pauawa e nga wa uma ona amatu ai se faatonunga le tatou a fionga e faamasino sili uma ona serve ia le petition o le vaenga la le na e fai e tatou lo ia ua failaina mai talasanga. E 5 aso e tapena mai ai le tali ai la tou loo angai ia talasanga. O le vai aso a saunei o le atali ai ni tali mai ia i lātou i e whaasanga iai faamasinoga. Ma o le aso wha o le masina nei o le a amata wala awai nei mata upu i luma o le faamasinoga maualuga. Deidre tautua mo Tala Fou.